بار گلک سپاس کوین گل مدانه و زانیارین گهنه بردستی و گریدای روشا مروی دا کزیده تر آلی نف دولتی برپرسیاراتی خور رابط حتی چرا داد مترسیان داره و هیرشن کو بردوامت کن اش آلی ارتش عربی سوری و نوکه گشتی نکیره دم باش راستی لام وقت باجار قامش لو حتى نها مترسيه او وقول باجار دي وقول كوباني ام بيجي يعني الباجار حسكي او مترسيه ما زال باجار تنه الباجار قامش لو روش اراما روش اخوي وقوتي طبيعي دمشق براسه شفيدي الباجار قامش الكولانا قال لك عالم دركتن اما دمشق خدانا خويا كرنو او برافاني بر كولاني خوال باجار خوال قندي خوي بكن ل همان دمه دجی ولاتیجی ده همان دمه ده هر مالباتن پنابری گو اش طبقه وجرقه هاتم مالباتن کرد او گودی پیشوازی آوان کرن و ارکاری آوان کرن و درباسی دبستان و جامعه کرن اجبر روش آوان گل کی زحمت بو و دروشه کی گل کی خراب و هستیار دبو اجبر روش زبستان روشا باجار زبستان ونها بلين قرميق هاي صفر وبني بن صفر ده يعني نوكاجي تين خلق نافچين دي او تي موجا بكين طبقه الرقه نوكاجي برف قوم شلوان نافچوفتين حتى شبي حتى دو بري تايا ايباري بري او جواتا قولنا لقل برز جنرال مظلوم عبدي وسركو سوري دمكي احمد الشارع بيشتيوي سكني اجبر وريبار هاتنا قرتن اللي حتى نهاجي روشا باكا ساهستيارا واما ام تخازن دنجي واجي بيجي نقلك رخصتين ناف دولتي جو اوجي اريكادي چند خلق هاتينا برز باور اگر وزن ياري هذا چند مالبات هاتينا هجمارا وان بصدي مالباتانا يعني ام كارم بيجن التاخا غربي دبستان هاتنا داغرتن ام بيجن الهولا بلدي ضيع دوزه اداري اوجي هاتيه داغرتن جواكسان زاروك بيرك نخوش راس ملت وكري ببريا خسرجي اركي خضرابن لي روشوانا تشوا بله روشوانا تشوا بيتفين تايباتي جيان تشانو كبوتنا دابين كرن الوان جين كوت دابي كرن ملت اريكارا جاليكي وريبريا خسرج عليكي جي اريكارا بس نا او استا بلند ديمي بيجن افكسيها قريبا جيوان بيك بينن ياجي جيوان باش ببي جبر روشا باجر بري روشا ابوريه باجر نقلكي باشا حتى قريبا اركاري وابك باشا يعني برانبري تدي منين بري نو كان قامش لو يجي امد بينين يعني بازار كولان قامش لو نو كا ادخالينا نظام او بوچته فكران ترسكل دفخلكي هي بازار راوستاينا غرتينا هفخميه جبوي نافچندي يانجي براستيجي يدي روشا ابوري يا خرابش بر هندي هر تشتي غرتيه لا روشا باجر جبر ايرو بازار قامش لو هاتا قرتن وك بشجيريكي جك شرفانا ربك عليكي ديجي بدون خويا انه اباد باشيا واها يا تشكريارن جو در حق باجار قامش لو بني حسكي لوغوتي باجارو كردستان سوري ببن يعني بنمون او دكان دارين بازاري يعني دكان خو قرتين وكا سفربري يانجي هالقرتنا تشكي او حاضرن بو برگري كرني هر دمو بتوي بي برف نافچين كو نوكا يعني شر لها الدورو برين وانا عين اوا شبيدن ابيكاهن باش ديار بوجنا بلدا تشكي خو هالجرانتن وبشجريا خدانا خويا كرن بيجو بدي خويا كرن تشي الالين سياسي وك بشجريا باجار خو ملتي خو بكن بيجو بدم ديار كرن وام بشجريا تطرف سياسي بكن يعني تشتي دوتي هات ديار كرن انه اباها دجي ملتي كرده ودجي مانيا ملتي كردن ابيا كما ترسي جمع عالم داخويا كرن للباجار قامش تخازن بدم ديار كرنوق باجار حسكيت كوجبري تشي نبونا هاجر وقت هبت كان سروشا باجار حسكيجي باخر نو كابيتيفي بچه يعني هم او كوجبرين بري خداينا قامشلو وكا بيتيفي جون تشكي تبخوجي ايماجا بكر روشا خلكي قامشلو بخوجي زحمه جالي ابوريفا هیچ رک خستن هنه چکی یو انرژی ماجا پکریه یعنی هزاران مال باش نافچین جدا جدا ادی کوچبر بن او ده هاریکاری اب گهینن هیچ هاریکاری یانجی دست پیشخریه که نوکه هاریکاریان هبویه
هاریکاری پێشکەشی وان خەلکی بێتەکردن ئەvê نوکەت ناوا قوتابخانەیان دەیانژی بنگەهێن کو هاتینە تەرخوانکردن قامشلو پێشکەشی وانە بێتەکردن بەڕاستی پێدەوی هەیە گۆ ڕێخستنên وەک خێرخوازیە بەرزانی دەرباسێ باژارê قامشلو ئەو سەرانسەری ڕۆژاوای کوردستانی گۆ دەرباز ببن ji ber ev xêrxwaziyên mezin ew pêdiviyê welatî ne ji ber rewşa bajêr seranserî em dikarin bêjin serê sedî heştê ji welatiyên Rojavayê Kurdistanê di rewşekî gelkî xirab bedene ji ber vê yekî ew jî nikarin tê arkariyê bidin va penaberê gontêne ji Tebqayê ya ji Efrînê ya ji mentika Şehbayê teman ew menatixê goberî niha di rewşa nexweşiyê de bûn ji ber vê yekî pêdiviyê heye ji ber ew rêxistinên navdewletî nemane piştî gobriyara Serokê Trump Serokê Amerîka dayî ev rêxistinên nûmeyî Rojavayê Kurdistanê hatin rawestandin û li gel welatiya nikarin tu gava bavêjin evên koçber bin dîvzanyarên ve hemî Kurdin yan jî rastî jî beşekiş Ereba jî êdî bawerî artişa Erebiya Sûrî ne yine demekî de yani eşîrên Ereb jî xiyanet qul hesedê jî kirîne bes bizanim ku evên koçber bûyne hemî Kurdin yan jî xelkê dijî navda heye ji pêkhateyên dî navçeyên Tebqa Reqa yan jî her navçeyek behteri kesê hatin li koçberên gu hatin bajarê Qamişlo û Amûdê û belkî Dirbêsî û Tirbesbî jî behterî xwe Kurdin û ew bîr û baweriya we nema hatiye ji ber ew dibêjin got kiryarên got dibin û xaseten bajarokê got berdava Sûrî çêbû yan jî li menatiqê Durziya çêbûn ew metirsî li cem wa çêbû û ew kiryarên dî derheqê Kurda jî çêbû ji ber vê yekan ew koçberî bajarekê Rojavayê Kurdistanê bûne ji bo dûrî va metirsiyê ya û dûrî va kiryarên got ew jê ditirsin xelek giştî bi taybetî jî rewşa wan ji aliyê evê ku rewşa Sûriyê têda derbas bit axifna wana çi ye ew bû çi tiştekî hizir kirin yan jî amade ne bû çi tiştekî li pêşiya wan e براستی از وەک نامەکی دixwazim نامەکی bidim diyarkirin rastî xelkê me Rojavayê Kurdistanê bi taybet bajarê me Qamişlo yani ew birastî belkî dilê wa piçkî wek Kurdî tê gotin distê wa û lingê wa di avekî cemidî de ye ji ber ew jî zanin û pişta wan li serokekî mezin wek Serok Mesûd Barzanî ye ji ber serok ew yek rewşa Rojavayê Kurdistanê seranser hilgirtiya xwe xasin biraya diplomasî û eleqatê xwe navdewletî ev hate diyarkirin ev çend rojê derbas bûyîn hate diyarkirin got rewş ne bû rewşa partîkê yan jî alîkê Kurdistanî hatê xuyakirin bû rewşa kurdewariyê seranserê her çand parçê Kurdistanê ev yeka ha diyar bû diasporê li Ewropayê û her çar parçê Kurdistanê û ew xwepêşandanê got derketîn û li bajarokê Qamişlo û hewrdorê Rojavayê Kurdistanê hemû bajarê wa millet hemû raşta çek ji ber vê yekê ev rewşa han piçkî wek gotî dilrehetîkî dide millet bi taybet wek mişter diyar kirî got rewş girêdaya bi herêma Kurdistana Bakur û girêdaya bi gavên mezin ê got Serok Barzanî pêk tîne برس باور کرد و چالاک وانش قامش رو هیپاوکی راستا خود گلمه دابون گلک سپاس بوه